I ja nisam neko ko smatra da je reforma loša. Sve što ide u korak sa vremenom jeste dobro. I da treba se jednostavno vremenom odaljavati od onoga što je bio stari sistem. Jer taj stari sistem je funkcionisao u nekom drugom društvenom, političkom i ekonomskom poretku. Danas treba da usvajamo neke nove i da ih kao takve njegujemo i da ih se pridržavamo. Ali jednostavno ako uzmemo u obzir činjenicu da je naš model reforme koju mi sprovodimo uzet po modelu slovenačkog, dakle reformnog sistema, i ako uporedimo da kod njih je taj model doveo do toga da su na PISA testiranjima slovenačka djeca najbolja u ovom regionu i najbolja u regionu Srednje Evrope, a da naša su samo bolja od djece iz Albanije, onda nam to jasno stavlja do znanja da mi tu reformu nismo uradili kako treba. Dakle, ona je dobra. Da, ona je dobra. Ona se pokazala, recimo, u Sloveniji kao dobra, ali kod nas nije. Da je mnogo bolje bilo za nas kao učenike da postoji ta podjela na smjerove. Dakle, da se usmjeravamo na ono što mi želimo i na ono što jesu naše interesovanja. I onda djeca, odnosno učenici, mogu da se posvete maksimalno istim tim predmetima, još da ne pominjemo manji je broj đaka, udžbenici su konkretizovani, direktno su vezani za ono što je bitno za nastavu, ali na kraju krajeva ono što je po nekom mom mišljenju vrlo važno jeste što svi ti učenici kad završe škole budu osposobljeni za život. Mislim da kriterijumi trebaju da budu neki temelj vrijednosnog obrazovnog sistema i prosto nije u redu i nije pravedno što imamo toliko odličnih đaka. Ja shvatam da smo mi inteligentan narod i to ne negiram, ali kada svi ti učenici upišu srednje škole, broj luča se smanji za više od pola. Potrebno je da se zna za koju ocjenu je važno uraditi šta, da postoji autoritet profesora i još nešto, dakle da nema 500 nijansi petica. Mi ne možemo da govorimo ovdje o rezultatima same reforme. Zašto? Zato što mi nemamo njeno dosljedno sprovođenje. Ovdje ja ne želim da govorim o tome da li ti ili ja ili bilo ko odavde misli da je reforma dobra ili nije. O tome se uopšte ne radi. Jer mi ne možemo da imamo ni procjenu toga. Ako nešto ne implementirate na pravi način, vi ne možete da imate ni rezultat toga. Tako da prije svega moramo da uložimo sve moguće napore, da je sprovedemo do kraja, pa onda tek da se osvrnemo na njene rezultate i da procijenimo da li je ona dobro donijela nama ili nije.